Ko te oranga me te rauheitanga o te awa o Waikato, te aronga nui a ngā kaitiaki taiao o Waikato-Tainui. Ko etahi o rātau kei Florida e ako ana i ngā mahi tiaki taiao a te iwi Panther. He iwi taketake kai te noho i ngāro he kōrepo rongonui o Everglades. Anei te pūrongo a Hiroini Waikato. Ko te Māori, ko te iwi Panther hoki, kei roto i te waka kotahi, mo te rāhui taiao te take. Water is very important to our people, all our families in general, and basically everybody else that lives in here in South Florida. We're working on these, really trying to get our water quality really good, up to standard. Ko te mātāpuna o ngā waiki kōnei ki wāhike me ngā pāmu, ara ko te nitrogen, phosphorus, E. coli, aharane, whakapēhi ana i ngā āhuatanga Māori ki kōnei. Nō reira kia kaha rātou, kia kaha tātou. Finding pollution in the water over the years. Ko te mikasuki he iwi toa ki te tiaki i te taiao, ka rāhui i ngā momo ngārara taketake o te ariketa me te honu i runga i ētai motu rāhui, kei roto i te kotahi rau iwa te kau mano heketia o ngā kūkūwai Everglades. So we have our own water resource program, our tribe, which is Mikasuki tribe. We also have, they're coming out and checking water quality, muck samples, they'll do conductivity. Mea pai ki au, ko rāhui tia etahi o tō rātou takiwā, mo aua momo kararehe, kia tiaki pai rātou i ngā pēpui, ka āhei rātou ki te whakamana i a rātou i nongo i roti o rātou nei takiwā. We can't get to this area, so we're able to give them water from here. Ko ngā kaitiaki taiao o Waikato-Tainui i tūtaki hoki ki te ohu whakahaere i ngā mahi pū taiao a whenua a te iwi Simanau. I'd like to see where we can utilize this experience to enhance our programs, specifically the engagement areas with tribal partners, because of these common issues that tribal partners face and how we can help support each other. One step at a time. And to convince your neighbors, to convince your politicians, to convince your state, to convince your government. But once we get that together, the solution will be solved. Another meeting scheduled with the Chickahominy tribe. Is that they have in place mitigation measures that have been tried and true for them. We'd like to take the framework of those measures home. We may help each other in the long run to help Mother Earth to be able to do the things we need to do as human beings to protect our land and to protect our futures. Hei te wiki e tū mai nei, hoki atu ai ngā kaitiaki taiao o Waikato-Tainui ki Aotearoa, me ngā mātauranga kua tōhaina atu nei iwi taketake o honu whenua. Hiroini Waikato, te ao mārama.